Tereza amato nshanje na eshatu obutime 32 gukorirwa hamwe rugwa mayoro obu district ya Kitagwenda. Sadik Segare omwe abanyabuciko wenagira nga abanyabutegeki bariyo nibabanemesa gukora emirimo yabo. Abantu abo nibezonisa abanyabuzare babo abahango mu government kurabira muri yabo kwena ngo bize basise nyanza ekitakwikezezwa katukugezaho kwate ibintu byabebyo bakonectinga n'abantu baba bahiguru kugira ngo batutera hamutwe turugo mu kintu eki babasa kurabe ebigenderwa byabo. Radio West TV West ningi sima abo kwiza kutuleba kandi ekamanya ebikufa mwaro gwitu cyaba kitali echo ito twabateine nsonga kandi amahentu saba government egatulekere hako niyereke abamaye nibo balikire ntufuna akasente ntuhera abana baitu mu masomero. Abantu batera government maranga kwergeye karondera abantu batinye namba z'amante cyo gukora ekereje kumara abahinzi beverajuru. Eba no murimo gwo gutukora ntukoromba ntubitu bakonka pressure nyingi aho ko namba ninche abantu kandi nibingi. So Captain Julius Ankunda umuseka y'urukurre byo kwirinda hanyanje ya George Edward hamwe na Kazinga cyano amza makora gango kandi abarukwejumbera umuvuju vubi n'abatine namba z'amato. Benji nabenyigira omukushaha kubi ahabo kugira ngo enamba ezamato agu government yahira abantu zikirinche ahakurugirira abantu okubara bingi. So nahabwe echo okushoha okuguryo murumo murungi kandi ogurukora kusyaka sente abantu bingi nibenda ngo benyigire omukushoha kandi batine license. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.